Kitabu cha Samueli mriangoni wafungahe. Mstari wa kwanza. Bayo watu akiriati jarimu makiza. Makirihelero sanduku la Bwana. Makiririka nyumbani kwa Abinadabu kuko Girimani. Makimtsaguleli Azari mwana wa Abinadabu aririndero sanduku la Bwana. Fikara hanguro sanduku rihiriko kiriati jarimu hakira muda mure wenye here miaka 200 vivi. Wakati huo nyumba yose ya Israeli yamrira Bwana. Bai Samueli akiambira nyumba yose ya Israeli akiamba, kala mnamuyira Bwana na mioyo yenu yose, bai useni milungu mijeni na vizuka ja Ashitoreti na mioyo yenu imulole Bwana na muhimikire iyi hake. Mkenda vizho andamwa kula mikononi mwa Filisiti. Ba Israeli makiyika kanda milungu ya Baali na ya Ashitoreti na makimuhumikira Bwana ake. Gonya Samueli akiamba, akunzumanyeni ya Israeli osiko Mizipa na minda mvoyera kwa Bwana. Bai makikunzumanyika kwa Mizipa, makiheka mazi, makimwaga mbere za Bwana siku hiyo. Makifungana kwamba fuza muhendera dhambi Bwana na Samueli yake alamula Israeli kwa Mizipa. Afilisiti kuzapata habari kukala Israeli mana kunzumanyana kwa Mizipa, watawala kwa makuza maapige. Baya na Israeli mara wasikira vision makingirwa ni woga. Makimwamba Samueli, usiriche kumrira Bwana Mlungu wehu kwa utu wehu ili afokole na mikono ya Filisiti. Bai Samueli akihala mwana ng'onze ang'waye akimwamboza ere sadaka ya kuocha akimririra Bwana kwa utu wa Israeli na Bwana akimzigiza. Samueli arokala ndo akwamboza niyo sadaka ya kuocha Afilisiti masongira heye mapigane na Israeli. Ela siku hiyo Bwana akadudumizira mrurumo mbomu o Afilisiti. Akiangiza wasiwasi na makiingwa mbere za Israeli. Waisraeli makimbola Mizipa, makiinga wa Afilisiti, makiala aganamishu hata hehina Betkari. Bai Samueli akala iwe akiritimika kahika ya Mizipa na Sheni, akiripa zinakiriha Ebenezeri, kwani wamba kufikira vivi Bwana aza faviza. Baya Filisiti makishindwa na kamangirira kaheri Israeli na mkono wa Bwana wakala kinyume cha Filisiti. Wakati wose aruoishi Samueli iliho mizi mario kala wa Filisiti mahoka Israeli ya ujo mikononi mwa Israeli kaheri kuleze kironi mhaka gati. Ba Israeli makiuhala kaheri mhaka wao kula kwa Filisiti na kukala na dhahiri kaiza Israeli na Amori. Na Samueli wendra kwa alamula Israeli maisha gigosi. Kila mwaka Samueli were ni mkudengereka Betheli hata Giligali na Mizipa kwa alamula to Israeli kaiza mizini. Kisha wakala kuya Rama mana ndo kuriko kala mzini kwakwe na kokuko akialamula Israeli na akimuaikira Bwana kijaja cha kwambozira sadaka.